Nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bwa kwithirwo gwatanirite na bautwikire nteto chietu cheru thaa ithatu mbita MAUREEN KINYA munene to mathitho ntukiana arua ni MAUREEN Kome hamwe na nteto iria nkureterete ni siasa kuoneka kuthondia tharakanithi kiri kuthingatira kioto kia antu bairi baria boragirwe umwe ari mutongeria wa bodaboda. Dr. John Mutunga kweberwa ja mukaririgite wa ngwataniro ya bunge Bamero kanya kaunande kakenenkerwa mugambire ndikire. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni umwe wa memba mugwanja ba Kenya Kwanza bara bathurikire kamiti ya bipartisan. Akariba thiruga itigo tetane wagibu otungata sibitarine ya Kirimampio. Kuthimana kwa inyabwage siasa ni bwanjirite gukujirwa nyuma ya gikuo kia mutongeria wa bodaboda Chuka niwe Willy Mugambi mubunge wa Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene nande akiaririria mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara amenye mantu ja gicigo kiawe atigane na mantu ja Chuka ntuko yegoro Murugara na rethiritwa kiriungira nja kwa mututigi na kumekira nja eje wirane bwa kuthingateria kioto kia mwendo wao onto buria boteamukiri bobwega ni Patrick ari ameneretie gavana Muthomi Njuki akiuga ni ethiritwe agikirira ekarikarire akari nkuruki ni bethiritwe bagichumiria ntuko ya narua bakenda kioto kia abodaboda baba baire baria bakwerekana kuragwa ne anto bakumenyekana. Munde jigitwe irintugo jenge ya biashara ba muchiwa Chuka kuthimbere na gutara achara aranduka mbinge itindete irembinge nuntu bwa maandamano maramathiete mbere magwitia haki ya ikubia Daniel Mutembei na Willis Mugambi ora aijikene muno takiraku rukiri runthe kamanda wa borichi wa rutere rwa Eastern Rono Bunei ariri na muchemanio obichini ya kamanda wa county akiaraniria na atongoria banterino baona bura haki ya ikuo bibibiere ikathingatirwa na bura akari bakathiria maandamano aramutongoria wa Thitango wa kaunti no Felix Tanjeru aithurite ati nari akunenkerwa maratasi makuthitanga athuganirwa bakuraga Mutembei indi athuganirwa babubana bachwa watho bwa koti bakuregana na kuwato kwago arankuruki bambite kurega kwebumiria kiriborichi kwandika statement. Mwenogu Felista ariuga muthia bathatu bago ibebumiretie na bandika statement arabaga kinyithwa kotini rukiri rwa ntugo ya ru noe ojuomwe ataebumiretie achwero watho bwa koti bwa wikirwa mpeni. I have read the file, I have finished, I have done the letter to the DCI, we have evidence to charge, and I have given the names of the 6 who are to be charged with the murder. Rono na rikithiritie atongoria baba amwe na andiki bantheto atigi kuoyekera kukiri chonkunwa na abisa kuma obichini ya uchonkoni bwa mwanya Nairobi. A team was sent from Nairobi who are doing their own independent investigation. And when they are through, they take their file to Nairobi for further action. Nyumani Rono amwe na atongoria baba bagichacha ibara niritina akari muchiwa Chuka arawakira mutongoria amenerete uragani bobo na gukinyiria wekirwa mpeni wa askari ora auragire kiraku. Bwana komanda watu wa bodaboda wanasema kiraku atazikwa kama atajua ukweli na justice imeonekana. Tumogogu mwani yani najua mama ugogu tulenda utigira askari watu atonye ndani ego baba kujaga. Rono na baetegwirane bwa kuthamia kamanda wa borichi wa kaunti no amwe na OCS wa gituo kia borichi ya Chuka. Kuna mtu ametoka Eldoret amekuja na gari anakuja kuwa kaunti komanda hapa. Saa hii hapo hadi apika hapa anakuja. Tumeona ile mtu OCS anakuja hapa nimetoa huko Illet anakuja hapa. Mubunge wa gichigo ya Chuka egamba ng'ombe Patrick Munene na meneretie gavana Muthomi Njuki nuntu bwa kurega kwebumiria kwaria na akari mantu makonie ikuo bibi. Gavana wetu
nemenda kuga atere nontu mani utekantindaga kubanguo niyo mutobu bonge tuweka tukatumagira ndaka cietu gutwiga iteni iguru lakini twakinya iteni iguru tukathira bata namo ai ni mwenda o urego ate yarauza Nkuruki akimenagiria mubunge wa ichigo kia Tharaka Gitonga Murugara nuntu bwa ndiunga yake igoro muchi wa Kiraku ara akumuria arekane na mathina magichigo ya chuka egamba ng'ombe araithiria Matharaka akabenia ndo athiruyu nkathie kwira president Kiraku ni muite kia mu ukara president Kiraku ni muite president ya chalo thete antu mau Matharaka magwitwa uyu arungamirite antu mau Matharaka atanario no ntukwimwa maitwa lakini ari atete gutethia Kiraku saitani achindwe muchemanio jo uraukuriwa kureta thiri amwe na ugu utirachiara matunda ara akari bareganite na iromba ria kuthiria maandamano na baadhi mbere na kuinga barabara. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Mutaratara jwa owezani bwa irio bya utetho ni jwa ngaratene na kurungi kwa ntere cha lare nyuma ya akari baria bakwithiritwo bakibanga raini kwa mukiririo bibi kwanjiriria wiki nyanga na nde irio bibi ni kethira bikenenkanirwa maturene ni kenda kurigiria mutintikano jwa akari. Nicolas Chabari gatumenyithie Nkuruki. na ntubando anda imbingi baikujagira buraba ukurukira kinyamara ya kona abya kuria ontugo ende ni thirikari ni kwirutaniria gutigira ni kureta abya kuria abya amusanda kiri anto baba nyirikite emono no ende ntugo ya munthi kirinde kya kibumiritie tauni ya lare mono obicini ibwandi sisi ni kenda abego abya kuria kirere kinge mono winge bwakyo bwatuma akinyama ntomeye kwajana abya kora bibi buthina mbe na kurungi kwa anonto obabura banjeje gutindekanira abya kora bibi mubango yo kwajana yo kuona ni yo kiuma sana so ithwani ria twina rio tukuthwania kuthithia ni kuyukia bya kora bitu bikia nturene antu baikirwe nturene onara bari kenda tumba ku nonto antu baraba ina unturene nonto itokuona nturene at least mweni yake ya wamenya haraka kithira imantu bara irenge pamenya ngena nto amboi akera ng'ondu na ntunene na bya kora biu kinya bikawi kwaywa kinyo kethra nika biloriana ao bitemenya kwana nibia kora ibiendwe matorene kuinto bibi tena ndio bisoko ngare na nanto bagethire impera ya batoto ejere 5 na nyato ke yo bisu sionza niko ingi na wonka muntore hao tiote na mpara ena to bati kwa thaka to tumala ni muntu kinyona kiembo kemwe kana kinyo byako na to kawa into bya soko ngare na natokire ya wa impera to gethira atora romba kinya marungu ntuko ekinya to bati kwa wero wato garo muntu akaroma nanto bake akawa baibo bakwa na lestera ba to andekete na ibanda bieto namba cha tira bakwa yete ibara omyo muntu bawe ngania to eko gethombo te muntu ogumelo te muntu tokomenya ora ogumela keronge ba to mura wa to ekundi kieto orange ogena to mura wa to mwanka ba to intobina there ibare ko to ba to nara risabu no to nya bari type bake na ome bonge na to te kwenda tue akadi baba kiuga iboye gabya kora bibi kagairwa obicini ibwathirikari ende na kukuririkana kuri nanto obange na baba koya akuthungira manto ni meye kwego abya kuri abibi kinyaba kibombagira wadira thirikari moroto wao ne kunenkera anto baba takwibombira ngakoro ikumira arangeti na bagindene beja koya internet bikoya bikwendu ngarene na tato gethito ero into ao biata mantorena bikaithwa ndi twero atoro medi thirikari na itonga bakiro kwa cia bigibiki baka yukia bigibiki bari takwendia ndende batwe tubati kwero wa no ani tutekindwa na nyo tutetunwa thirikari ni turomerete ya kuria bibi antu baraba tusyumba ndekuolelia mwingi rwayo yira nkuona antu bakario ya mwari woyo kwa o press muntu na dhambite boya atsukite boya na womolelia na yaurire boya sana na no wo kumbo kinda na inya no ntu no wo ina inya na nyiri barabangi bati na inya baba omba wasia so inkuromba antu baraba ina bya kuria bara murungu atharimite bakaomba kuiya urarukire bararere banyiri utuko baina mpempe sukuna kana baina mbeza cia kura mutu
kana mucere bae babangikanya batinabyo baombe kuoya. Kumalarege Benoth, Betan Class, Chabari. Nawe mubunge wa Tigania West John Mutunga neberetwe jamukaririgete wangwataniro ya bunge ba county ya Meru na kanya gaka kwithirwa gakinenkirwa mubunge wa Bore niwe mugambi rendikiri ya bunge baba ni bamenerete Mutunga bakiuga noka aretithagia ngwataniro yeje wenka ati kwaraniria na mtu kinya uriko onto bura bote bagwiritie onto bobugeta na mbere na wenda gitari Mutunga nethiritwe akiaririria onto bobo na kuga ni siasa cia mwaka jwangiritire mirongo eri na mugwanja ikwethirwa igitonyithwa indiwe ageta na mbere na kwethirwa agetungatira akariba gicigo kiawe. Daktari John Mutunga kanywithia wagishugo bunge roterwa Tigania West kumira ja gweta na mbere na lite mukarigete wa ikundi kia bunge ba Meru Parliamentary Group. Baba ni abunge bunge bonde no romwe iba mokinyukirie nthiguru Daktari John Mutunga na wekira mubunge kumurotera Bore rendekire muruithani ja ndereba wao kwa kagita kangi kamyakena mubunge John Paul Mwirigi ne munini mukarigete mutongeria teta wenka mutongeria tana tongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu ne ara ura mantu jakari itokalite tukuria ibire bibingi ne atagukarika na ibuije batu Meru tutonekana twitite kwa vice president turi atongeria baraba Meru niki nyuntu twanenkaniro tongeria na tutura kwirwa tutirona kanya utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ugu batongeretie kore mokona ni utongeria bobwega amona gwitie gikundi na mbere jakiawe ija moja makosa jara bunge baba pakwa Mutunge na John tumuthania ng'ombe aita kurithia akinya Lemuru akama akinya Mutewa akama akinya Genjae akama yekinya kura ng'ombe kuraeria utento biekwo mumero tona bya onka ibo ntwatereka to chenjie tonekane murithio rithia Kemeru kwa murithio rithia atera bari thiringi lakini manto yange anto trimana na arora bako wabokethania alafu ba sideline atongore barabange ya ututi amwayo kibachokeria mubunge Daktari Mutunga na gitenjuri ya bunge kena ruithonwe nontibeja kethura kiromba gitikyo governor ndene account ya Meru 2027 undendete unity ya Meru bawatanira kabisa na ketha kwibwe tukona twi Meru tona twitithina tukagana equally kana equitably tewethira wi chamani kutukana ndi no wokona into bibiri okaitha bangi unte arakio rongo na ntendete kwa rongo imbariri tuna yumbe bakenda tuthita nguyu ndindaberire ari ntendita nguyu boyeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cia 2027 bakaua Mutunga na kwenda kwa ngavana 2027 utumukirie muno amba kwa ngavana na pengine bembo kwitha bakenda mantu yangia yu undi thoma siasa kimantu ya nakwenda kwira atongire wa Meru nkaba heshima leonde na 2027 ikaringana na muntu tu mantu yarakwenda mwaka muthiru mweri 10 abunge biba muthurukire mubunge rotera no thimenti remda hundi jamukarigite wao na kuthura Daktari John Mutunga jamukarigite arabugire raim atina kadharia kwithire batongeria nontwe imubunge kiombe wale wamechaguliwa chairman na vice chair hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua so wacha wafanye kazi tufike tunataka kuona kazi ikifanyika mithe kalintu na watinda na president na uti muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwirana na mpuru na kiri twamuthaitha tomwirana turombere kanya twete tuone president no ntura twanenkere na remerwe torongo wa last week ne abunge specifically okuma central imenti atwira ne bangite na president wito mona anga baru rongo tuginyira wito mona runene aditakandi wa mitakaria gwa nandi butithranirite tutita kona president mturora bangati ariwa butita kona president ina complainire ndo tutumba kwira president tuti organized tuti tayari na nonto bogitumire kinande abunge bagokorokiro togiro barendekina John Paul bogite baketho beruki gikundi iki na kuretera county ya Meru nkumake bari tugachoka tuthithie uyo na nende wipuo Meru ura twabanga tugeta constituency batu tutarite ina tugeta o Sunday after a month tugeta guntukuna I will make my own decision ke witania kwithia kwita kuthilunga around
lakini kwa kwenda kwira Meru iba ichi kira Meru iba bawathana kiantu na iba baragana kia na iba kuna kuringana na twambiririo choinya chama ni Meru iba ichi nu ya karinganithia choka kathra na iba ichi nu ba ni hataukara nde team linda utiro bakaringo ndeuru na wisho Nteto cha wanasiasa na baraba mbana asho no wanasiasa kya wetera na kona ndire thro mugambire ndikiri omuruithania akethire gwathani ikundike kwa miaka wina iretigere nke reporter Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kineke mushimisho Nairobi mbita Boniface Mungera. Mubunge wa Tharaka George Gitonga Murugara ni umwe wa abunge mugwanja baria batarikire kamiti ya bipartisan iria igategera mateta ja Azimio akiama ba mugwanja bathuri nyuma ya rais kwithirwa agichemania na akiama bonthe bangwataniro yawe kirigaro yawe ntuku ya narua rukiri aria betikaniririe antu baba baraba kethirwa bakirungama kire kamiti eu bangi baria bathuri kire kamiti zene amwe na Seneta wa Kakamega niwe Boni Halwale kagitenio kau nayo ngwataniro ya Azimio nithiritwe ikirita uge bwayo bwegie untu bubu na kuregana na rietwa ria Aden Keyan bakiuga ojo arikire ngwataniro ya Azimio nongi umwe. God, we thank you for this beautiful day. We thank you for the gift of rain and even the gift of good health. Ntuku ya narua ngwataniro ya Kenya Kwanza negitete muchemanio jwa kuthura kamiti baria bagakirimana na kamiti bangwataniro ya Azimio nikenda kwariria mendekithia ja Azimio mugomojo kurungikwa ni mutongeria wao Raila Odinga na kugawe arenda witikaniria bwanterecho ijerekere kwariria mateta jao. Our PG met this morning under the chairmanship of President William Ruto. Haria kumania na bobo Kenya Kwanza ne thurete ya kamiti mugwanja baria ni The Honorable Boni Halwale, Gitonga Murugara, Esther Onkenyuri, Mwengi Mutuse, Lydia Aika, Hilary Sigei na Adan Keinan. On the need to govern the country in accordance with the constitution and the rule of law. Baba nande ne beregeretwe gukindana na Azimio baria ni Ledama Olekina, Millie Odhiambo, Amina Mnyanzi, Enoch Wambua, David Kosing, Edwin Sifuna na Otiende Amolo. Kagitenio kau Kenya Kwanza nitaririte moroto jwao jorani amwe na kuagirithia uchumi bwa Kenya. The parliamentary group reaffirms our commitment to the rule of law and constitutionalism and appreciates the role of the opposition to oversight and criticize government. However, as a PG, we affirm our support to the efforts by the government on policies that are geared towards stabilizing our economy, lowering the cost of living, and creating jobs. Na kugabo batega igwa kinya gwa karatea. We resist the attempts by the opposition to force or blackmail the government to implement failed policies of the last regime that drove the country into economic mess, including the corruption-ridden consumption subsidies, irresponsible borrowing, and gross fiscal mismanagement through the state capture. Rotererwa Azimio na rui iroketie kimako kiao kumania na kuthurwa kwa Adan Keinan na kuga ojo ni mumemba wa kiama kia Jubilee iria irindene Azimio. But we are totally surprised and stunned at the fact that they have brazenly appointed in their team a member from the Azimio la Umoja coalition, the Honorable Aden Keinan. As far as we are concerned, Honorable Aden Keinan is a member of the Jubilee Party, which is an affiliate party of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Yet, the idea of killing political parties is one of the issues we want to address through that bipartisan process. We have also seen they have appointed Mwengi Mutuse, who is a member of the Mandeleo Chap Chap. Both Mandeleo Chap Chap and the Jubilee Party remain legally members of the Azimio coalition. Na kuongera kuringana nabo bo batetekiria buru. They are already demonstrating utmost bad faith and lack of goodwill
in the manner they are going about appointing members to their team for negotiations. You cannot have your cake and eat it. Therefore, the failed policies of the last regime cannot and shall not be forced on either government or the people of Kenya, because the people of Kenya rejected them in the elections. Nabo akariba gicigo bunge kia Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bonanĩtie gĩkono kĩa nyuma ya mũbunge wao Gitonga Murugara kwethirwa akithurwa kiri kamiti iji ya Kenya Kwanza ire kethirwa igikirimana na kamiti ya Azimio. Arana ndi Pedro bakiuga bobo ni kuonania thirikari iri na witikio bonene na mũbunge wao. Baya kuthurwa ari umwe kiri mbuto ya kuthikiria mararamiko kumania kiri murengo wa Azimio la umoja mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Wera ba Murugara ibwega mono ni nonto konsindiruto. Ni muntu transparent atiana sotikati. Kana gukuma kembesa atweka atirutira nto wera bwega. Kona mantu amuruto aruthite kuga ti kwenda kwaria na Raila ni kinya yo inkugi bwega kuthio karante corona opposition igotakanya nonto ruto itio twamuthuria na twamuruthurire athi kurutira Kenya wira kwogu nonto ena juniors bake tabo bau Murugara na bau bange babwanenkere ibarute wira na imbiye bakaruta wira burabungo bagwatanirite. Akaria baku manteretia Tharaka bakiruta mbito kiri mheshimiwa Gitonga Murugara amwe na barabange utigiri bakuthikire na guswantera ya ontobo na nkuruki kuninta ngwataniro agande goroni. Tonga Murugara bakara kwaria begere Kenya mbere watuweka twegento kemwe Kenya yomba atrisi gutweka yomba gutweka stable lakini Nteto ciandishe kinambi wana murungu wengu atienda Raila nenkero anything bantombo tongoria wananchi. Tonga Murugara arerie manto mametu anti badenia mono timetu ake into biondi biatirie kuma metu maguta kila kitu imepanda toma tweka Raila anaenda nusumukate atutaki sisi watu wa Kenya tutaki hata kwa Tharaka Nithi. Mukata na kwenda rume kanyamoka ira torera Kenya thiraka ire ino mara akirutaranio bokaria baba kithere Gitonga ena kethe kiragi kwendekana kiri kuninta there agande goroni wetu kwenda nonto baraba kuonwa na ara front line ya mbere iba kuonekanwa barute gwira bwega na tanto bamathe tanto baomba kumeka tanto baomba gwa approach na manto mathuku baomba gutamwerekeo. Tonga Murugara na max tiegoro mono na inya mono Murugara ari iguru nuntu mbere namba 1 wakiri na ukaraitha kuoneka na value kiri abunge bau bangi bonde watweka Gitonga ari namwe yani ari iguru yabo na ikandumbeta intuma Excellency William Ruto amuthurite ikagitani waku ubombite gutariria Gitonga na kuonekania na position ya kuonekana ke bantu onde aitongoria nondo twathiko kamete ya serera na thia bwega na ba uchunguzi bwega ingwite kinyara icia kamwa bwega alafu second kamete chionde antu baina imani na Gitonga na itukumuromba arute wirenu bwega na atituaga ndiguru tukumuchuba bwega na metho mairi na we are aiming athi gwate kinyara ombe gitekenene kinya kia national government kana kinya county government tu tayari kumunga mkono batea kwa kinya utire muntu kinya we kwa kinya kamete mayani uko kana ndibu utie muntu thurwa mantoni taamura kini Gitonga Murugara thurwa itibia binene koi kuonania wanaka thurwa kingi kira tukwenda no tuingi kwe bantu tuthimite akaruta gwira bwega ndeni antu bachuka na mara donto turana bamwe iba choberie Gitonga Murugara na bamunenkere kura bwega na muntu akaba utiemo ana wanda na mwangu Gitonga ndeta antu bonde alichuka ni the same akikuja Tharaka ni the same kwa muntu totore na mutongoria toyu totikwa na mutongoria ko nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Betu wa Paul Ogwakabithe ni kuma kirirugono runi otukuona kanya gakunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki.
turi na nkuma enjaga kirego stage Victory Furniture Shop niyo nduke into bya furniture ire tongeretie Meru ire Greenwood City rutererwa nkubu stage ire iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri jande kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni ontuboko gwata Nteto nkuruki riungira nduka yetu ntuko chionde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu ukurukira namba 0748 578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangita ngacherewa. Mama, kwenywa chai babe rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria ne lisha. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongira mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu ukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na Star Times Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? It's a finish! Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na Star Times. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on Star Times On. Watch anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, Tuinuane.
kugwatogeni oringi kiri Nteto chiote cheru Ithatu ngichokera na Nteto nkuruki ngwataniro ya Azimio ni uritie machokio kuma kiri rwangi rwa kigina na rwa uthurania bwa ugoti ni rukiari gutariri ina mbeta iria bethritio bakiuthurania igwita bobo bwizite onde ariti ngugi bathirikari bakwirikana batiri mushara jwa mweri jwa Ithatu. Azimio ikimeneria thirikari ni kuongera murigo jwa kuria michara nyuma ya kuwezana toanya 50 vya CAS. Anthony Kathenyaka tumenyithie nkuruki. Kagita kale thirikari ya Kenya Kwanza gitena kagita kaumu gwitetera kumane na limbome ya mutulile atongere banene thirikari-ini ile munini wa rais Rigathi Gachagua amwena mwathakirilo wa rais William Ruto kilima ntumako na uchumi DVD bakionekanaga kuumeria na njira jionde gutetera thirikari bakele thegete thirikari ithiritwe kiria madeni untubula butigite gutina mbesa ja kuria rutiwira bandendegani na thirikari ya Azimio neumiritie kumenelia migambo ino. Mfanyikazi ukiwa umemwajiri kama uko na madeni, hiyo sio shida yake. Tafuta pesa ya kulipa wafanyikazi wa umma, kwa sababu kuja kuambia kwamba kulikuwa na madeni ambayo sasa lazima ilipwe, hiyo sio kazi yake. Hata biashara huwezi chukua deni na ukaanza kuambia wafanyikazi wako kuna deni unalipa, kwa hivyo utawalipa baadaye. That somebody somewhere is hiding something from Kenyans. Because if you say that you have met your revenue or tax targets, then where is the money? Why are we having thousands of civil servants not receiving their salaries for March? Ngwataniro ene kenda kumenya gitumi thirikari thite na mbere kwandika ntukirite mwanya binene thirikari-ini gitumi atongorio baba bathite na mbere kuthithia ndionga janja kagita kalaba kugweta ate gutina mbesa kile kigina kia thirikari. We have established that the state of our national revenue collection by the Kenya Revenue Authority is worse than we thought. Why is Mr. William Ruto and his ministers always airborne? What is the value of these trips to the country? Why is Kenya Kwanza creating more positions and offices like those of CSS when we know we don't have the money? The Kenya Kwanza regime has consistently claimed that it inherited huge foreign debts. Why then has Kenya Kwanza continued with borrowing instead of seeking to restructure these debts? We believe that this near collapse of our finance sector is exacerbated by high government and priority spending, high taxes that have hurt businesses, massive loan obligations to China, weakening shilling and foreign exchange reserves at their lowest levels ever. Kumane na mauntu mama makoni na tumili budhoku bambesa ya thirikari ngwatanire neliwa Azimio nilite kanjua kudhone kigina kia thirikari ya KIRA amwena ministry ya kigina kueleithia na lembesa ya thirikari ikuthi. Today the 11th of April. Where is the money? If KIRA has met its revenue targets, why haven't you paid salaries to your workers? That's the simple question we're asking. And if it is true the KIRA has collected the money and remitted it to the exchequer, then the National Treasury must tell us where the money has gone. We reject governance by backpassing and apportioning blame. We believe that time has come for Kenya Kwanza to provide solutions, not excuses. More importantly, we reject any attempt to pass the burden to the people of Kenya in the name of people tightening their belts. Kenyans are suffering enough already. There can be no tightening of the belt anymore. Mweno ogumubunge wa Igembe North Julius Taitumu ni atetelete thirikari na kugia na witikio ati monto makabwa kulinga na mibango ile mikire ni thirikari ya Kenya Kwanza. Mbere buru no kumenye kurari na erinya riri muno ria debts na ingwetikia that thing has been said by the deputy president, the president, the majority leader and the entire leadership. Kinya oro ikurari na mtu wa David D, an economist. Problem yetu turari nyo inene
irera inyilitie ni mantu ya external debt, and I think that one has been properly fixed. Na ruga kwenda kwira Kenya gutino wa itara transition ikutha kwina challenges nonto ibuichie ria thirikari kiyengi ikutha kunya kwina runaway corruption na kinya wamba burabu itharabu in the system ira exitete. So mantu agibangwa kwenda kwira Kenya, there is no cause of alarm. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nabo akariba athiruga itintere cha Igembe South ni bachumirĩtie na kumeneria bonene dispensary ya Kirimampio aria bethiritwe bakiuga dispensary iji itina ndawa amwe na kinya abisa bogima bate kung'ana na ndi ni bethiritwe bakiuria thirikari ya county gukurukira gavana Kawira Mwangaza gutegera dispensary iji nikenda kwagirithia utungata ku. Dennis Mugendi necho tariria. Location ni Kirimampio, wandi ni athirugaiti, gisho kya ubunge ni Igembe South. Kuna kuri na sibitari ya giti ya Kalitoro nayo iritwa Kirimampio dispensary. Sibitari bakwathira kuona ndawa ku nitaguswana na thabu mabisa baugima ba utungata ni bairi aki ithimi sibitari neje ni thina na mathina jangi kithumba jarere ku bagutwathira thina ira tukulukira sibitari oningwete kinde muntori kwa neara maita maingi ndawa itethera cie sibitari ariti beto bangoingwete kyo kethera to mawande kithirikari ibele na nya sibitari yeto bulaithiretie ibokwana kinya area yo boraye there safuki batu ito inyelekete amanto amaingi no ntote ndawa ira cie there cie ko muno ipenikila kinya muntu akeya sibitari ayetwe aya wa penikila icio cie there cie ko kinya lab ora wabutha cithimi daktari ora na kwire ko daktari we ko uria ko igwasumbuka kwa kubuthi ithimi nabyo renge thaa ine itarambura boko mane itarambura itoteseka muno tumuntu aya kubuthira kithimi ara kawetera na wetera no metu tumira light microscope na tubati kuthira tumira electric microscope kugwe na thina nto imwewu baba ingi ba karimene neji barazimika ko baba takibali barabara neste gukurukirika mwanka mushine omawa gusotungata baragata bakura thirikari ya county ya Meru gukurukira gavana Kawira Mwangaza ni tungate kenda gutigira sibitari iji ya Kirimampio ikwagira labu tegenesia na batu kwethera ariao onto twina thina u onto netere na ari kyokwa lakini ari mulebi eu challenges yario ugonge nakuo Bayo te anto baromba kuthurwa kamete teromba kuthurwa engiao twina thina kamete onto kamete bonthi baurire kuini ntini ngwa unde mu kamete na challenges imbitiani nyinge muno ko yosumbura nyo akwa musie no twago thinya ndawa imwe itoneka ao ithimi biu ku ithimi bitu kuoneka sibitari twina thina na muno anto abeto sibitari ye itokwenda yethira ye na maternity ward ete maternity ward mwasi wetu nya aswa otuko tombo muitethie nya sibitari akama twakaendwa sibitari akaurenya kana njirene mama Kawira Mwangaza ito tukuromba ri nene sibitari otukirire yo kenda yomba kwethira sibitari iringe twewe mandaktari eno talamu wondi cia twa twakire kenda anto mono nisuru kaira no ndunge kuru nyingi riti karukira nya babarene anto baingi ba kwira njirene baitethetu ningari otuko no ntobwa weta kuria twana sibitari kuka tukuromba mama Kawira sibitari ene ku na we yo miliongire kenda we ya wonwe karakari kendo me otwakira wondi no ntuno were otwa mbesa cia waka laboratory nduka tware atho no were otwa mbesa milioni 1 kwa milioni 1 yeteri kenda sibitari eme ya kuendelea kidogo. Dennis Mugendi, Weru TV, Kirimampio dispensary wandi ni athirugaiti Igembe South County ya Meru. Na bwakari ni batigi na kirigana kimako kinene ntere cha Mugero Magutu ni nyuma ya mwana umwe wa muthaka wa miaka 16 kwithirwa akigwatikana na nguo cia ndene cia ekuru aria ekuru baba bethiritwe bakiuga nguo iji ciao ni ciithiritwe ikiura na njira nene muno nawe muthaka ojo agitetera na ethiritwe akiwa kuri na sauti iria ithairwa ikimwariria iye nguo iji cia ndene na nandene ya kuromba athinjiri ba Murungu kwithirwa bakimukura kuma irundu nebi.
Nturani ya mugero mbari cia magutuni kirigicigo mbunge kia Marara kirigaro na nkinya kimako gitigite akarimo no mono ekuruba nturenu bamakite na gwatika muthako mwa gintu mianke 16 wa kwithirwo na magana manguo cia ndeni cia ekuruba nturenu Lewe atugaga bwadija kulura no kaigaga nyomba lemwa agakaba pegi akadia kajiga ku nyomba akajiona gaibwa ugaga niyo mpieto nyinge muno na tetiripia mbele kane ajire no gambela gage kulubantola bakandekera lewe na bwe balingitie ngeto myoko na mde tugile gatukubweta bweja bututererie bote mugekolo esurwale agwikira guku umegoro nkuma kanisa nteria raizikana diakone ndieu omde nkuramba o kawaida tamwekolo ndieta gwikira nkiti guteri onombi nkena ligara ndagena kimako kinene muno ajuke jako jonde mbulante agwikira omndu nakamba nekire batini mbona gya gwikira kuringana na ekuruba batutharitwa oturaga na njira batakumenya na baingi bao bakiugaga ibanogete gucigura ajukagia akajukia bunka churwale kununka muntu muka edwale ya kana ntuta mamojo ina kana kae nachali atatongile alaitaga riogu tagala akuebe kunikana mashia kedo kadio kule mukangi churwale yangiri yele me kule papa tekagira twa nailoni mtu aedia kala ile yuma golo akagulera yangiri yele mbera mtu akajokirwa olele gutekio kila imwele ntukwa atinda atia tonga na kunyeka na loe bariuga kamwana gakathongagira nyomba ni ciao kagita karanto baumagaruka mechie kuthukia nguo ino itakumenyekana kura kairaga nyumia kuthukia na gakatiko kagita kambere unto bobo bwambirie mianke na mithiru kana gaka kambirie kujukia nguo ja churwale jaka keka nini keka eje kakwambiria kujukia oma twarigana ne kirundu kireko kekejelete kanaka stiru kana kaka kekalaga nojoa no akomboleta nyomba gina aladile kukadogomera nikenda kadoma katonya formwe na nakalete kagita kanene muno na karibu atiete miaka 2 twesiria ni bwala mwana agimala bando no endelete kujukia ele ntukwe mwele sande ndajukia ndani kakalwegoni churwale idandatu ndadi kanisa nenda tigete mamua kwa umojie noko meanke dikwanora ndamoriero nuomba nolele ambera ale atajukia noko mende nende gujaka mwana ono ajukagia nguo ne ajukagia kiri uchunku ni tande kibande tontha keno eriuga kaitagua nguo inu ichauti kiaragia na ruthiomi rwa kimwimbi na nyume ya kuthukia nguo ino chautire ikaura na igatiga kumuchumbura na kuma gwa gakireria antimeana ni au ntumbe ya sauti nyingi arabu wagira nguo inu cia ndo akawira gwa thukia theru kana nguo china ruko na waja nacio na tabarutha nacio ndisa ila kaba kamadia na jonga rukia nteto kena jiga na ulu ba ni mama unanda rogu ntomba kuroma wale ko dogu tie kyo ma ndeba ntomba ulumbe ko na tekya ko na wote kwa ngileta kiyo kutamta akwa atori baba batongoretwe imutumirio umwe wa nturenu ibaromberete na nkinya kuririkira kirundu kira bakuga ikithungirite kana gakuo nyuma ni barabithia nguo inu cionthe bakiuragio tethio kuma kiri arombi na endi murungu kuma kiri guntu mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya kuromba tuya ciari murungu wetu kana gake tu mwana wa murungu na kuromba leo ya gatatu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Hene batatu na kinya baria berigaira biashara yo kamati kenda kuona mugate jojo ntuko ne bonanitie kunganirwa kwa kumania na mubangire jura juthirito jurindene ya tauni ya makutano ende bara bethairwa bagitonyithia antungari ne nibo makanga bangare ne bethirito bakiuga baini iria bakwithirwa bakiringwa bagwatikana bakiugiriria ne nene muno nawe gitobu kana ta uri urungamirite municipal nethiritwe akiuga untububu kinya bukethwa bukigi tirwa akiri sekta ya boda boda.
Nibumango jo Weru jajuru ati ngavana wa Meru kwa mwangaza na mutiro kangangi ja gutiro tingari nyemwe Ithatu ikuthiru nkeke oja iraijikene jambo iring aralitete gikundi kiawe kireko mlikanya macho kikugwa tangariji Indi amuna bubu gikundi kia antu bara pambuira na ndiba chimune thina guchitia na kuga baringo baini utio bakaria na thirikari ya county utingari nyemwe ketho kigwatwa na kinya kuga baketho bakithithe mugomo. This time round Madam Mwangaza Kawira oni ntere ya fine ntere ya ukwaria uma twakwe narua kana rojo being the deadline ngari wigwateri yau ucie release failure to that tukaga maginya thora imeri ethatu aturoka rukiri tukerwa kuma narua gwatwa ingiri nyanya kana gwatwa ukerwa ingiri nyanya na iturirwo na ite ingiri nyanya ki turirwo tugakinyithirwo faini cietu ikinye ngiri 20 ikauma laki gote ngari kagwatwa kwambiria narua lakini keja kugwatwa tukandamana barita bakagita magamba jetu nara kwa county government bakaethi batwirite tukeigiturwo baini ngiri nyanya na twategera tukona ja kuma tujaithie katikati-ine gitu na ngavana untu bra buregana na bunandi ni akema matatu ndene kaunti ya Meru baraba ugite antu baba kuthiurunka bakioja antu ni baba kuthukia biashara na thirikari ya kaunti muno biri kuinyiria nguruki gutigara antu baba gwita so antu baba gwita kugwa mathaiji baraba gwita kuiba kuringo baini kwa mbere uti askari wa kaunti ugwita ajukia ngari nje mtu utugwita ajukia ngari stage muntu ura kujukwa nuro gwita akarega akandiso bonda akambire gwita kioko ta njirene ura twethera tukiugaga na so gatwitikaneirie ni ritwa amwa kana ngabana wetu ameria gukuria Meru reka tumikuria na njirere agirite gukethia muntu matatu kwenu wa kuthurumigwa ni thirikari ya county riu twateta ende gukane sheria kuthingatwa nte kuona ona batu tumba kuua sheria ne kathingatwa nuntu bwa ubinafsi bwa fine kinya kethia ne kwirwa ne nyinge okay kendo tani ngwe nyingi u thingata sheria twenye na boke kao beja bauge ikiama gikubari kana batongeretwe no kana imbio yo tuma bakara beti cia gathirikari bebera bago manarua bago marojo ketha bakago maibago menarua ibago menya rojo ende utura tugetikiria batwe turi antu bamatatu twitikiria ngugi tuchokwo nara turarika untu bra bugwati mbaru ni monyerio mutirijo kangangi no gitobunkana ta ni nkuri antu betu kiuria gikenene muno wa Meru antu bara baingi twitete Nairobi miaka mingi uti muntu wekwa nthi ngirobo cinema etete Nairobi University mbere ugaikwa tea room udute bonda bonda wite Anniversary Towers kana ume tea room wite University of Nairobi na kwa tute kona nike Meru tukaethia every point in boiling every point in dropping na picking kenda tuthira twina onda ya city utukuga tukwenda through our governor itukwenda mutindo wa city jana kururere ya ere city no mwanga twina onda kuma matatu sector weta bonda bonda sector weta traders bongwa kenda town iji yetu ithongoma amna bubu gitobunkana tau gitenandi antora bathengerete ni gutigira bigibigi chonde ne mutirijo kangangi chigithwa chino rungika akiuga no monga ikundi bionde bitho bikimenyekana na antora batina ibandi betho bakiebiro ne mutirijo kangangi tugwetikanire tugatukanenkanira barua kire SACCOs chionde iria ire designated ira chionetwe rinya rao barua ukoma ke municipal manager office ne saini na ikwene chairman group we SACCO kenda SACCO irenge keja tugeta no tubabu tukaboria barua area bara ikurita barua similar letter like that then tukamenya muntu jo fake muntu jo no katero wejete gutwaragania town kure ana bakuma nja chietu bathiria form 4 bakanenkerwa bonda bonda which is good lakini tutekuga muntu jo anenkerwa bonda bonda tena kibandi na eja na kibandi agatonya gisa kwemwe iji kenda atonywa na utaratibu kenda member wije kena na ritora urire tukibatwi kenda nya batwe twikaria bau batena ibandi bo tukuigwa bakwenda kugitathia guthara thimu cheitha stuga tukangiri to stickers na muntu ura ketha umite nkabune waneko sticker gitimbine Meru tafadhali stick to that etha we Meru nagwe wititie mpuri actually itana sticker kunderiku ndeu no tuonerwa kaga tukenda kumenya atukuthithia kaga no monka withirwe kiamene kiangi kira twetikanĩria nĩ ati monka nandi utikiama kingi kia bikibiki gikaretwa town iji monka further notice uria ogwita ngugi ya boda boda ari ukorene ebere ngugi-ine ya boda boda ikenda ngugi ya boda boda ikagia mwerekeo jo mwega so thaa inya town yajo te muntu bikibiki nyomo bokoroinda na muntu ngari
nuntu bwai muntu ekamatira arabati okamate nyaba tubikibiki no tukwenda tuthithie Nkiripotera Weru TV Mbeta Muthuri Muriuki. Mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga ne ameneretie rendekithia ria bamwe bagwati mbaru ba kithomo baria bakwenda basari cia abunge rungu rwa CDF iringanirwe na gwikwa rungu rwa county. Mutunga ugite obisi batere kwithirwe igitiganwa nayo yetithia na mbere basari ciayo nikenda gukinyira aritwa baba ingi. Mubunge wa Tigania West Ndaitari John Mutunga wete kwina itumia kuongelwa kwa kigina kia CDF kenda mbasare tiumbo tethia ritwa baba ingi nkuruki na arare anete na meario yokilia kigina kiweta kio bisi cia magavana. Mayombo kenda na nyakirigana chitaki maendeleo. 6% ya kitu mwero ni obisi. Na imbe juu chitethagia na inya muno. Tukaromba tukuwatiri. Tukiakumba kongelo bechi uke akwanda bu. Ana betu bakona uraura na ngiri 5 ambapo na ngiri 10. Na ngiri 10 chagu na ciari muno. Na mantu ya buri kwa ilwa. Kugita mbere nigenda tugomba kuhakikisha CDF notethia antu na inya. Na barato wa kwivora wa CDF yumbe kuma uitage institution ingi kana icoge kithirikari county inkuani CDF kabaya thukane uya thukene thai. Nkurukia wete mbeta ibati kweya no kuringana na wingi bwantu kendo kinyila antu bonde. Tunajua kuna constituencies zingine ziko na watu wachache sana. Hata CDF inalipia watu kwenda kusoma degree na masters kule nje. Sisi hata itoshi kulipia watoto wa secondary school fees. Kwa hivyo tunaomba mambo kama hayo yaangaziwe vizuri. Watakapokuja hapa sisi tumepeleka maombi yetu kwao na tukawaelezea tungetaka waangalie Tigania West iwe na wondi sasa kutoka 5 tuwe tumeongeza wondi zingine 3 tuwe na wondi 8. Akiaria Mutunga narombete atongeria baitengo bionde kuatanira kuthiria makarika ya iwate atekana bachukuru ikirikanwa kirio chonkoni borua kaunti Meru niyo irari namba 5 kimakarika ya ana betu pamenyero muno sana kinya kwa rura saidi na kinya kanisene jukumu wetu iture iteke kiriana bachukuru tuwe tuna session ya kanso ana barani kenda bategeo chibu ndugo kana wichukumire mantu ati sasawa na kinya thirikari yetu ni bwiri kwithira kukulogera ke chief na assistant chief ena mitaratara ya ukariana bachukuru na dirako ana baita chukuru kwa tuika muchiari nyawe kithi bara baende secondary school na buri kumithia nana bagumya chukuru buri kumithia nana bakinya chukuru jukumu wetu kuthia tana betu mwanka barike chukuru boya na kiria atiari baraba kuthiria kesi cia ana kuthukangwa kindugu nja na kwithonyu mobo family imwe ukwiya kwethira muchiari nontu na kumnyanganio ngania noe mwene mwana ora mwana wa kamatite na muntu ra pengine muntu ina iteo nturene mbere nkwire muntu ina iteo nturene atubiko za itango imwe na bwiri kuwe wa kabisa nikenda kamekana no kuthokia na betu. Number 2 tukie talia ya uhakikisha itukwarire mantu yana tatumira sheria leo nikenda mtu yakathibiwa areka kunyangia na bachukuru aretie gitara kurukiria mbete cia mbasare cia mugano ya milioni 57 ana ba secondary school toba o milioni 23,700 ana ba university tubeto mwana ngirinyanya tutirombo change itere nama lakini twara milioni abato bangurukie milioni 7,900 by colleges toba bangurukie milioni 7,900 na kinya bandi secondary school turobagaira milioni 700,300 1,600 omwana naronere ngiri 1 na chiringi 500 na turere twana ngurukie ngiri 5. Mutunga naritete mukana kiria aciari baraba utuma marombe ambete inkurukie rimwe baturombere kuruta ibarabara na application buga ngurukie imwe ukethia kwina mwana umwe aromberi mbecha mainda 3 kana yana netukwira antu betu arekana mantu tia tibui nontu tukamenya utu tachoka maukune tukamenya tuthegera computer ne nontu techinja namba ya division na tuikara computer ne twira ikamurika na yone ni ba apply ele na thatu na iromba ryawe kire arimo banene bachukuru ire ikagunika mbecha ii isitira yo bichini haraka ya mbecha ira takunenkara nontu isitira ka kundile onditas bakeya o ambecha uchurite ibakona mbecha chumete chukuru ya tata na account ni chukuru ichumete ke CDF office ya tata na account ni chukuru lakini nontu tezi isitira umake account ya chukuru choka ke CDF kure mbecha ira ilichita la wachurite na hivyo kwa nyari mako ronda kiringa seti ne ngera Mutunga na rite milioni 7 cha CDF milioni 7 ira cha wetawara
nikachitarikie kona risiti echo. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Urani murungamiri wa kithomo ndene ya Igembe North niwe James Sarara nekirite kirore ati kiri cukuru kiri gicigo kia giki kiawe cukuru cionthe acia junior secondary chiri na arito aba kung'ana na mathomo ijetite na mbere uria kwagirite na ikinya uria kubatere nkuruki nethiritwe akirikithia ati acia nethiritwe akirikithia ati kinya arito bonthe bara bethiritwe bakigita kigerio kia grade 6 na ndini bethiritwe bagitonya kiri cukuru iji cia junior secondary na guchokeria chiari nkatho ni untubu. Kuna haja ya mtoto wa grade 6 kupotea shule. Kulingana na James Sararo na murungamiri wa kithomo nterino cha Igembe North aliuga amwankira athaino kiri cukuru ucionthe ira cianenkero tonye to kwithirwa twina junior secondary ntere ino cha Igembe North tatiga ki cukuru ciiri ira itanenkero akanya gaku arito ibachokete cukuru utia kuthungira junior secondary kwa wingi. Igembe North shule zetu zote za public except 2 sote zilipewa junior secondary, na wale watoto wako huku I think we are over 100%. So pengine wameingia na kutoroka ndio sijajua, lakini watoto wote walienda shule. Kuna wale wachache wengine wali transfer kwenda Igembe Central, kwenda Igembe South ama kwingine walitoka wakati hata walimu wamehamishwa kwenda kwao. Those could be a few cases which cannot be even 20. No amwe na gwende aliuga aneo thirikari ukaithirwa kinenkanira mbeca kiri junior secondary kuringana na arito bawe bandikithitie akiuria ciari bachwire ana bao birth certificate nikenda abae bandikithia na batetheire cukuru ino kunenkerwa mbeca ni thirikari. Wala watoto wameenda junior secondary, ningeomba kuhimiza wasasi wetu tafadhali tutafuteni birth certificate ndio tusaidie walimu, kwa sababu serikali itapeana pesa ya junior secondary kulingana na wale watoto wako na birth certificate na wamekuwa registered on names. So tusikuwe na watoto 130 lakini wale wako na birth certificate ni watoto mengine 50 ama 70. Tutakuwa tumeumisha shule, tumeangamisha shule, kwa sababu pesa itakuja kwa watoto 50 na watoto pengine 70 hawana pesa. Agitaragiria ati ti mwanka aciari bathi mwanka amao kugira birth certificate ntutajari kwina obichi bakonenganira birth certificate intere eche Mutuati na kogu anto ibothiritwe rugendo. Serikali imeleta registrar kwa Mutuati, hakuna haja ya kwenda Maua, so kila msasi andamane hapa Mutuati ni karibu apate certificate ya mtoto wake ndio pesa ifikie shule na shule isiendelee na masomo vizuri. Kumalare Igembe North, Petan Class, Chabari. Na boye koro kuma ntere cherwirirwa rera ne bamukirite mauritani mwanya kuma kiri gikundi kimwe ekitigia kithirikari mantu jamwe jara bethiritwe bakiritano ne amwe na urimi kugwato Kenya amwe na kinya kumenyera nja ciao. Na nikenda kuwatila miturire mature ne kulukira ikundi kitika kithirikari yakyo sifondi Kenya rungura murungamiri yakyo mangiriti kiara kuruka thomba kumarurirwa rera boriba mukirite Mauritania mwanya bakoni buru kumane na ikundi yokiu tombeta kwetha twena ikundi mwanya ke community je na ndaro torata ikundi bitatu nikera tomba kubaitana urabamba ile ikundi urababuri ukara ikundi ne utongeria boboga ikundi ne byao urabomba gwikaria bobongo ikundi ne byao urabakamenya na bongwa nikenda bomba kwethwa bena ngwataniro njega ikundi ne byao ndatwethwa na ikundi kiu une former foundation ya member bau kukarania ikundi ne bwega ikiaro wakinyilia Mauritania yao mature na buru na meneretie bone na ndwariri kunjwa buru ati iko ngurano cia ntuba mumbere yumu akiwa burubu kinya ikiutata maandiko ya mwathani Murungu gekemero tutaigwa mwekoro akigura mwekoronge kekemero tutaigwa muthaka akigura muthakonge na kinya kethwa kinyo kethirwo bukarikatia imugongo jwetu tukwenda kuraga na tambuge gitu kimwe tutegeta atubaba bakureta mantu jaja na kauga musimamo jwa kora mbitikitie abaratagera Afrika ni kumba kuendelea na utenjere nge bakomba kunyia development ya Afrika kureta mantu ja mukoro na mwekoro joto
mwekoro na mwekoronge bakigurana ina tugaita generation ya kurungamira Africa ruju ina tugaita generation ya kuwatira ntu beto ruju Mkulukina witia ikundi giki asifond baina kinya mitaratara mwanya ya ukiria kana kaije mature na yaburabu karakiri kana akale kinyako kinyathe buku tukere mantu ya korona na bari tukumaanisha tutigita korona na ndaka kana na babyeje nyuma batu twe sifondi tutwera kwitha twina mitaratara ya kuwatira family ri yonka yo twije family kagwatira etukikimwe etumbokura so kinyara twambirie kuwatira mantu ya ntano ciare mantu ya kwempa mwana mwani na mwekuru itwaminere tutuma gwita kuraja tutina korona na babyeje ike twambirie mutaratara yo twambirie ku empower ndaka na akuru na kinyabyeje nikenda babongo bakaimenya bagachierewa na bomba kuwatira mugongo ojara mukuru mumiro atwire kuwatira mugongo na kumakire kurubaba mukirita mauritani yao muno yakonia uremi miturire mikirire na yangi ya mainge kiresi fond para tuitanire kwanda skuma meukone esimiti ese ethairwa simiti yaitwa tukanda skuma ku tugekira skuma bitano na itunguru ou ibageretie gutukiria ikuona nyanja cietu ana betu bagakara bubwega na mono batinda guturitana nteto cia utongeria mutongeria ora mwega nure okaraga kinyia ya kibange na akethira akingana na nyantu bonthe tugwitana mantu jagi gikundi kumenyera utongeria we mutongero we mwe utongere mwitikikwa wina wendo wina ngwataniro no kwinyiri nyame baba bange na tuitana kwitha turi gikundine twinde atungane no tumunene kanoro onge no te mwitonga kanankia twinde twigintu kimwe na kingi tuitana kumenyera ana betu bandaka na bari kuringana na generation ile kuna arua mantu ya kweja ya mantu mwanya kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Nkatho cha mwanya yogwa gwatakanyaga kuna kwithro gwatanite na bautwe Nteto chetu cheru Ithatu tuchemani ruju rukiri ndene ya mubango jwa kugu kiambita MAUREEN Kinya uneto mathitho MAUREEN Kome. Good night.